Usambut Menteri Rang Ba Barim ke Jela, Badairu Unangilam Balarim Bat Barang Ba Abha ke Parti UDP, Uba Bindo M Ladong Hakesingi Palai Ulaong, Baki Jingkain Kin Bakla Lul Lada ke Parti ke Bakla Karukom I tiket Hau Araja Alpulai. Daga bapentip ba uru udai uketong bapan tiket ban yakun hau arja alpulai nongkrem constituency udai urang ba ulaong ba kinongilam ke parti kila de penpau lupa ye gajing atatin ban ai tiket ya u namar ki khamno kamon sha uketong bomdei udkhot jong ke parti shushu ulaong bala de jia ba ka UDP kam ai tiket unom kenran din no Henry unya be shakman namar kwa ban pen sngusi ya kinongilam bat kinong kershan ke balai trailang baro shikata te nga tangala bet hi jing kre wa ya ntala dan isi to ni por te kai ke bangala de rai kalong ba nyele na kan kurem konsensi parti te ngah ada nak UDP te ngah syu kemudian tihi baka UDP dah sekan perkhat bah ma polis ketu te ki ong ba em ki mut ban asyawai pat sebom de UDP te hadu mentah pat kimia rai kimia ai tengah syu perkhat imat kidang ya imat kia perkhat bah te ngah kemudian tiba kan lo kumtal ese oki kala ke bumut yo ki mo reconsider kumta ya parti la jab kumno kimai dengan hab yele kenya sikamat ngania sikamat namala ngala khre ngamla si uban ban phaidin naki ba ban ngamla ru ban let down berpersongsi yaki ya kenhon juga ke bangi raya cekman nama kata utau puat numpot poi utau puat numpot poi tu kata dalam poi utau puat ngan sepit te tambah ngalong ipi ya kapan nyele tinggal ada orang lupa bengan nyele nyele na te ngampat la benong ye kenya mentah pi kumbalong mentah ngalong senior most hak parti mak kadang mi ka UDP 1997 kat kendai sebab kendai penyo idon ba bibilung do ri dang dan ba iki maulong ri dang dan te nangta Dr. Don dan kini bopli kimia don syu te kumulong mentah te ma ngalong senior mu sa parti ten tatadaw ngasyu simi kumta ba let's say kini ki bawan hadian jonga let's say kini ya pej ya kata ka jisha kum bakalong pej ya history kum bakalong te tadi penengkong ngalai baki ong ba tiket kamde ganong ganti jono that is true majority kataru tenrei pejpat yakinong rem kiba kibu kendon kikan jingken bar halor yang kita kinong rem halor yang kita kikendon mo kidi ban ken manu bakhambit kenang ban wanra kata jingjom telada ki hanya lor kita ginong rim tengah i kumba kabyang tada kile kumdo tenre lada kimle hok te kamu kacing ken kala bakla na dong sedong namar ngate ngalade ong lupa ya ubak kimut ban ai ude buriu bomdan ban ngi te bar utau buriu hangahi umlong syu hanga kamut hakajing ya kenduk jongi bat kipat ba kan tekipat hakipat hadu mentah ge ong ba ngam long ula mu tengin sipet kalong kumno
toh lada kadon ke division ru ketaka konhuan ke ba don bat nga kila se kila bania penpau ya ki aka kumpa kilong te ne nga pat kumbangai I menta ngami I bandon ru ba watang bania phone dan bania keren ru ngami I ngam tiu le se ki don kaman siam tang le kimnut ne kumno dengan ong kumno ma jadi sangi bro te nga te po ka parti dan I bakal don kono ru kham tam kum kan ni jing jang ngapen I baik ngak kedau baik kata kadi ke rukom begini menle habal long ki khot yo ka parti pisu sangap tum long kan pisu pisu don ta jing sngo po ka siam keren menut tan mento yu nong rang ba MT ki boros yata kam tai te ka parti kam la bon sulong sa kam la bon sulong sa kam la bon long sa ba bakin sa kiju ki barim kin nang le ki batma kin nang run ba kala long ro kum tai ke haki por bi kisam bala le no gimla ban don kiju mo kum tai ken te na ta kada nga sa ong fi ba I agree but kajing so jong fi ba kan dai ka por ki balahi ki la rung hadian jong agri bala wan rung labun te kumta te kiwe ki bala nang kam mos ki la song thai no ki la le no bom don shu ru abun bom don shu kiwe pat ki ban mo ta ka diga normal course ke mo ka jing penya ko no kamru te ngim welcome kita